uglavnom, naravno, riječ je o grčkom jeziku. Tako je, grčki jezik koji je za pristupnike klasičnih gimnazija, oni ga mogu uzeti kao obvezni predmet umjesto engleskog. On ima mali broj pristupnika, taj broj kandidata je od nekakvih najboljih dana, kada je to bilo 50 i nešto pristupnika, došao na nekih 15, to je bilo preklani. Onda je taj broj ponovo počeo rasti, trenutno smo ove godine na 28 prijava. Baš to što si rekao, on je zapravo specifičan zbog tog samog ustroja škola u kojima ga učenici uče. To su 73 zadatka, 73 boda, svaki zadatak nosi 1 bod, piše se 90 minuta. Unutra se ispituje tekst, jezik i književnost civilizacija. To je, sami pristupnici moraju kroz poznavanje dva teksta grčka, klasična teksta, moraju upravo te kategorije riješiti u samom ispitu. Kroz različite tipove zadataka, to su višestruki izbor, kratki odgovor, povezivanje i dopunjavanje. To bi zapravo bilo ono u grubo o samom ispitu. Veliki benefit je što se ispit ne piše subotom ujutro kao što je škola za klasične gimnazije, pa onda mogu lagano, zato mogu izabrati taj ispit. Da, grčki da, to je istina. Grčki je obično kada se na tim kada se radi plan nekakvog pisanja mature, obično je stavljen u skupinu sa ovim manjinskim predmetima kao što su srpski, mađarski, italijanski. To je stvarno je specifičan jedan predmet, ali je dobra rješenost, ja mogu reći stvarno, je 35% prag, recimo za prolaz. Kada smo mi smanjili prije koju godinu broj zadataka, to se stvarno pozitivno odrazilo na same rezultate i učenici to ostvaruju jako dobro, imaju dobre ocjene na same. A to isto znamo svašta pročitati, posebno u zadatku kratkog odgovora. Tako je jedne godine bilo pitanje na kojoj gori Prometej podnio svoju kaznu, pa je odgovor bio na Velebitu, na primjer. Tako da, svašta se to može iščitati. To je barem Da, mogli bi uvesti kategoriju pola boda, pa ćemo vidjeti. Dobro, možete nam još nešto izdvojiti u vezi grčkog, neki zanimljivi zadatak možda, ili što je maturantima izazovno ili lagano za riješiti? Pa recimo meni je najzanimljivija skupina zadataka, vidim da i maturanti dobro reagiraju na to. To su zadaci višestrukog izbora u kojima je potrebno pronaći neki grčki korijen riječi od svakodnevnih riječi koje mi koristimo u svakodnevici, na primjer. To su ovako neki zanimljiviji tipovi zadataka. Meni su osobno najzanimljiviji ovaj zadnji dio gdje se ispituje poznavanje književnosti civilizacije. Tu je naravno potrebno znanje i filozofije i povijesti umjetnosti i slično, tako da recimo ta neka korelacija, s obzirom da ja vodim puno tih predmeta, mi je zanimljiva zato što uvijek mislim da će biti bolji rezultati kada se naši pristupnici sretnu sa nekakvom temom koja im je poznata, ali recimo lani se dogodilo da smo u ispitu iz povijesti u zadatku kratkog odgovora je trebalo prepoznati Partenon na slici. To je nešto što je i opća kultura, ja može slobodno reći, a i nešto što se kroz školovanje provlači pa se zna, ali jako velik postotak samih kandidata nije znao taj odgovor. Evo imam podatak ovdje, 58% učenika nije znalo prepoznati Partenon, a 7% ih uopće nije ni pokušalo riješiti taj zadatak. Tako da, kažem, ono što sam rekao i prije, ono što se nama čini kao nešto da je ili lagano ili nešto opće poznato i slično, možda se onda na samom licu mjesta pokaže sasvim drugačije.